Engineer Anthony Kinoti Mugambi urani murimi wijekere na itunda ra dragon fruit kuma Kiagu Centralment Ntukanarua na mukirite baruga ni certificate kuma kirirwa ngiro gutegera wagiru boimera kefis kumania nawe kwambiriria urimi bwa muthemba jungi jwa itunda riri akiare mukaririgite wa Kefis Joseph Toirwaki na kathite itagaria riri jukitwe ni Mugambi ria gukuria na kumbana kiri urimi bubu na kinyawe kuijana matunda jangi ja muthemba jungi matunda jijani jonekete kwandwa ni baba ingi kumana na mawega jaria tena na giana jo haria kiro imwe kugurwa na mungana chiringi 500 Nelikithinji na report ja. And he is the one solely responsible and the owner of this idea for the next 25 years. Thank you. Okay. Thank you very much. Ntuko ya Narua ni gukare ntuko ya mwanya kire Engineer Anthony Kinoti Mugambi uria ni murimi uri nkuma wa gitunda kijekene ja dragon fruit. Ni kuma gicigo mbunge gya Centralment wandia Kiagu ntora ya Kathura aja county ya Meru. Ni nyuma yawe kwithirwa ari murimi wa mbere burua ja nthiguru ya Kenya na kinya nthiguru cia ome kwithirwa akiumiria muthemba yomweru jwa gitunda kia dragon fruit yura jwijekene ja Kikawan. Narua twina thirikari nene, that is national government, itongeretwe ni chairman wa Kefis Honorable Toirwaki bejete gutunenkera certificate ya ukuria bwa kimera gikieru kia dragon fruit. Bwa Narua ni ntukwe mbea ui ya chairman wa Kefis Mheshimiwa Joseph Toirwaki tuwiritwe kwitha twi mudena yuyu wa Gravity Farm and invitation ya director CEO Bwana Kinoti tuwita kunakana ya certificate plant breeders right certificate. Ini certificate ya kuonania Mr. Kinoti na farm hii no ina mandate ya kupropagate Kikawan dragon fruit. Rwanyirwa Kefis rugikira gucumia kwawe na kuri arimi bangi kwithirwa bagikira urimi bobobobwero gutiga kunganira kiri urimi boria tumenyeretie. Bitu kwenda Kenya ni antu bena innovation onto murimi uyu ni antu bena mathani onto murimi uyu atiginya Rwanda no withiruka kuntu kwea kinya matunda atoneka ena value no yethua ketha ena value. Mantu ja kwithira tukiugaga climate change twirira ndoji kwa twirira mwatho ndiuga ujo mwatho jura muinge tende juri mwatho jwa muinge jura jo mathuganio ne jetu tukagarura mathuganio jetu tukagarura urimi bwetu nkorani ya kibongi kegetu tukoewa certificate Narua na mabongi jau jange jonthe bukuona mbere ma imwire muromo murio jwakyo gukara gwakyo giti kuthuka na enja watega mundene kengwete ikiangirini ndewe engibo kuona kwina to yellow kuona ni atia giti kumbo iriwa muno jajau jange. Kanyene Kawero TV Beta Nele Wakithenchi.